لدەستپێکا ساڵا 2016 تاکو داوی هەیف بەهای کارە با موەلیدên ئەهلی بربزێدەبوونێ ڤەچوویە بە ئاوایەکی لە مەها ئێک بەهای ئێک ئەمپێرێ کارە با موەلیدێ 3000 دینار بوون تاکو لە مەها 12 بوویە 16500 دینار ئەvê jî welatî dilgîrankirîne di demekê da ku mûçeyê fermanberan çarêk mûçe û nîv mûçe ye û bêkarî jî di astekê bilind da ye. از حال ضعیفم و از کردارم خودی وکیله از خلاف نابجم اول پیشاد الفرجی یا گرانه یعنی از وگاوی یا عمدم یا مالی دبدم خودی قبیل نکرد اما راستیه اوراته بمیشه اچینه هر سه چاری واجاره که از اساسات زارت چلب کم قال لك يا فقير ايجار خلب سنه دي ايجار 6000 زوره 6000 ده حق مالی ده صحافه زوره ده حق كهرباء عامل خلب سنه يموي 20000 نجد معيشه بي روژانه سێ تا چوار دەمژمێران وڵاتیên dihûkê dimînîne bêkare nekare ba niştîmanî û nejiya ehlî heye di demekê da ku tanha jî hîç bermîlekê gaza spî li ser welatiyan nehatiye belavkirin ji bal hikûmetê ve wat hev welatî di hevkêşeyekê da dijîn di werzê zivistanê da ku hebûna karebê kêm bibît û gaz jî her nebît. بیکاریا فقیری کنده فقیر میشه که بشید یعنی لکوزت خدا راتب دو هیوا جاره که باشه دو هیوا جاره که مولیده زده که هر روب اینجا زده که افرو بو 16 صبحی ده 20 یعنی تدریجیاً باشه ماوا کس نینه کس نابشتی Serokê lijna Sûtemeniyê û zey û endamên vê lijnê di civata parêzgeha Duhokê da amade nebûn hîç daxuyaniyekê li dûr giranbûna bihayê kare ba muwelîdên ehlî bidin. Deverdarê qeza Duhokê jî heman helwîst hebû bêyî ku hîç gotin û ronkiриnek hebît. Sersal pîrûz e bihayê êk empêra kare ba muwelîdê beramberî 16500 dînaran. Ev ew gotine ewa li ser torên civakî û di nava welatiyên bajarê Duhokê da berbelav bûyî. Welatî dibêjin hikûmeta herêmê birêya kêmbûna kare ba niştîmanî û giranbûna bihayê kare ba muwelîdê diyarî û peyama xwe ya sersalanî gihande wan. Dilşad Hîmû NRT Duhok.